Pozdrav svima ljudi, još jedan video na kanalu ljudi. Danas ništa ne igramo, nego danas pokazujem. Ako niste gledali moje videe i moje deskripcije, ako ste gledali, znate da imam Discord server i da trebate da učite. A znate da što trebate učiti da bi mogli doći u moj prvi server u Robloxu i prvih 10 koji uđu, oni dobijaju premium, znači ova dva su, evo ga ovaj Elite Max Premium Card, to je gore nego Elite Premium Card, to je najveći. Max kao maksovan veći, ne može više od toga, a ovaj Elite i on možda ide još više. Da se zna. I da 3 člana, za sad imam si men, znači 2. Trebate da uđete, a da imam isto i Instagram profil, Vatrenizma i eto sve malo. Zapratite ih obavezno, ako ti ih ne zapratite možda uđete u moj server. Ovdje trebate da mi lajkujete fotke, morate da vidite da vidite imate isti name i to je to. Da, to je to. Nema ništa drugo da vam pokažem. I nadam se da ste uživali, vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!